Ang tabuk Agartala wase ang last week o Delhi ni Paimani Tripura any case tongkang ke bono contact haimano ang bini number ani oro description no read nai ke SS ni scam abro immediately erasong chini oro Tripura ni ke tamuge erasong ya who sabo borong involved ang tongka jagabo tabuk Agartala district court thangi tongo ang advocate ongmani pore oro West district court no puila phayo ang ro tongmai ro helmet no police ni basi na bagi si thumak layo sungsini safety ni bagile bogoi si thango Good morning jotono ang narokno taisa lamsogwani channel o ang tabuk Agartala wase ang last week o Delhi ni Paimani ani logebo tongo chini advocate paras ang bini nogo Paimani obonge chini advocate paras bo Tripura High Court tai Tripura District Court sok bo kam khayo chini advocate paras bini bo hearing rok tongo ang bini loge thangai ang observe khainai chini Tripura ni court rok bahai ke because ang Tripura Paimani pore ang kuno court se attend khayako advocate ongmani pore ge ang tini ke first ang court thangnai Tripura any case tongkang ke bono contact khaimano ang bini number ani oro description no read nai norok Tripura ni case ke bono contact khaidi bo kaisa trusted borok ang tini Agartala ni district court buthanai ke tai high court buthanai ang je high court ni calendar taimani brong ni vacation haifano ang thangi nai chini Tripura High Court besek boike to sawo Tripura High Court onek nai thok nei ang tini thangi nai gana ang norokna feedback srinai besek nai thok ya jotono saimano students rok tiar kanung tongna obo chakri nanan bagai abo ongkha kaisa TTADC ni administrative post sub general development officer tai deputy principal officer abo exam Sunday conduct ongna ni tongma se abo se league oin thanga abo ni answer की मैंने आज मुझसे 2-3 लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि बबागरा एग्जाम पेपर का आंसर शीट लीक हो गया। उन्होंने मुझे एविडेंस दिखाया और मैंने इमीडिएटली सीईओ टीटीएडीसी को कहा आप एग्जाम को पोस्टपोन कीजिए और एफआईआर फाइल कीजिए। TTADC ni Sub Zonal Development Officer tai Deputy PO Requirement Exam ni answer ki leak mani party mungo tai Khoroksa Borok Noromkha Police minimum Amit Deborma. The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council has postponed recruitment examinations for sub-zone development officers and deputy principal officers after the answer key was leaked on social media. ang je kok kasana ni muchungman hingke je o answer ki je leak khane rongno they should take a strict action nana nango otherwise our continuous link to nai chini India wo joto jagan saimano need exam je medical doctor pornai ni brong ni bu scam ongjak immediately arrest ongo okay SSC ni scam abro immediately arrest ongo chini or Tripura ni ke tamuge arrest ongya who je sabo borong involved ong tong ka jagabo je o scam involvement tongnai rongno chini Tripura police daktino arrest khaiton investigation ongton daktino angke ne fast track court manner tino abo padan nang haisi abo oyake abo student ok kabangma student Delhi ni faizak Bangalore ni faizak Hyderabad ni faizak abo exam rinan bagise brong ni traveling fare brong ni hotel fare busek loss ongna abo scam ni tei ambagino je officer o scam involved ongnai immediately arrest no mangnai abo oyake abo chini future exam continuously amting tonai lightly brong no phiogi khangke
buibak sa chongsa ang exam ni phayo ang exam ni bagi phaya ang oro chini Tripura court tok visit khainan bagi se ang Delhi ni phayo ani logebo tongo advocate paras jeng tabok Agartala district court thangi tongo ang advocate ongmani pore oro west district court no poila phayo ang jeng oro tini bahike proceeding chole ang abo observe khainai Delhi ni to ang saimano oro Agartala angke bahike khai abo nainai ang observe abon pore jeng Tripura high court thanai tabok Tripura high court ningke vacation che joto high court India wono vacation supreme court vacation high fono je urgent case rongke brok khanai oro jeng high court thangpai kangke jompoi jila ni SDM office aro thangnai SDM ni full form hingke buisaime bu tongkhna sub divisional magistrate SDM hingke jeng aro bu thangnai aro kampai kangke jeng police station bu visiting khainai aro kamrok pai kangke jeng taisa Agartala phirok phainai je norok building nungmani obongke ani school ang Agartala pore furu ang ro Danmosko school no pore thango nai busuk nai thok ang bo obo school ti lai khangke kisa school ni muitaro mano nai borok busuk risk ke besar no tileng tong helmet bukrei highway ke tabo police fine khangke police chayang thangata obo helmet ro nijini safety ni bagaise naiman kana kaisa bike cholai thangmani chini buskango kuno helmet bukurei ang da pora sangmano as an advocate nung to Delhi bo pore phaijak nung Delhi nu saimano ka Tripura nung tabuk presently Tripura practice khai tongo nung om hai rok nu khangke nung tamo message rohna musu kaisa sanamu sumang kam hai singchini Tripura hawo nuk jakuk mani ka kai chini borok rok eba chini Tripura tongai rok helmet no police ni basi na bagi si thumak layo singchini safety ni bagile bogoi si thango kai kaisa message sangka kai helmet thup de unglo ko je kanai bono bu thup de tai man khangai je cherai klei eba cherai puskanga sunai borok no bu thup de khanga so kai police ro wai manja khanga bo tangi police anaro hundo gya to ko so ko ka sanamu juman kai helmet thup de safe tong de kaham gereng tong de norok khnaiman kana bini khoktei bo tamo message ro chini borok rok no helmet thup di je police ni chimi bajanan bagai helmet ta thup di obani ni safety ni bagai se asek no ang tabok jeng thangi tong ang norok no bu phunung tong nai jeng Agartala sokpai kha jeng aidribo hingke Agartala ni district court thangka abon pore high court thangbai mani pore Jompoi police station thangka police station thangbai man pore jeng SDM office thangka Jompoi jala SDM office o kampai khangke jeng Agartala phaika Agartala ni chimi jeng taisa tikoi telamura thangka abon pore jeng taisa Agartala phaika jeng oning no taya tini ni blog oro no mutak sinai je ani blog nai tongnai rono belaka na hambai narok ani blog nai tongdi tai support khai di hambai